fight for me when I don't know what I believe? Yeah, hey, why does everybody leave? Show me what it's like to dream. Hey, go, you the best. Hey, say it with the chest. Hey, yeah, wave 'em high, side to side. Let 'em know we gon' rise, we gon' shine. Hey, I need you to fight for me. Kejadian kebakaran, kami kapur komentar ya. Dan ini kejaka, pi hamin ki samlag dan kasap banshat. Barang kami kapur kini kita nak jom ka kenhun, bila air kerteng, keting empat itu ila kerteng, di tengah kenhun, tinggal kuat nabi kini ki samlag dan kasap banshat. Itu ila kerteng juga kenhun ke jopi. Di subah itu kerteng juga kenhun. Barang kerja kapur ya kerteng pi dan hang pi pulih ayu, pi atre ayu, nambah pai ba kentit. Pumlo ba apa yang kaji pulih, ba kaji tray, baru hakasha. Mo sebab isu dia kerteng atas itu dulu. Lah kita coba kerteng. Kalau sedang mana pelajari. Okay. Dia ni kong era mismo ban ai kubelai lepi ba pila ai kan kebentai ni bangin yo kan kalat bangin share ba pi ke kabangile. Dia ke grup kebangi ai kan ke tim ke jemi ke devoted radiance. Devoted radiance. Nice name. Thank you. Dia but hapo aja kan ke devoted radiance ni dan sibun ke members bat pumbaki imintai dan kat ni kan rei kidan bun pat ke ba kelam la ke bandan dekat ni kan kapot nama ke jempuli ke jongki dan ke exams ke jongki di ke bayidan lah ni pat ni dan ni kau mga alba ni tai Amanda Misha. I'm sure kita introduce lagi. Lagi jom kita introduce. Tahu ke? Dengan I like kita. I like kita. Begini ya. Itu ke keteng ke jongki. Nga kerteng mission nga tray kum nuclear medicine technologies but ngan dang mino akini kisngi iban wan hi Yang three you nuclear medicine tumalay nabot nuclear na sinabog tumalay kami dito na tayo siya te kumta hi ngaru te hakini kisngi ngarang suyo hi kata ka kala pangan mino te Akumen bang yo kani kala berkam tamai Lisbon ni mo bawan isu itu untuk re Lisbon te kita nai la si next nga kerteng Amanda but nga hikai po Anthony's College dia ka commerce department next Keteng IES Dodorin ngarang abzal ya ka SSLC exams. Dia ngadi alba but ngahikaya po tirak sing college Hamairang but ngahikay ka sa environment. Setelah dan ada anu hikai nak lupa kita hikai peterosin pajong ay peterosin. That's good. Nga kerteng Berta. Bisa kamera. Nga siyang class 6. Dengan next. nga kerteng event nga tray hapo Robert kon laptek Okay. Kakating siya ka day Fisha, but ngadang result yung katsasas. Nah, kerteng meban, Lilian ngaruh ada apa sampai. Kerteng evaluation Buat bet konstan pa. Kerteng kalbi but bertanang kuliah BALB. So telah bahan yang guru ujopi, kita gini hikai, kita gini school, nih, kita gini belatre, kita dulu, bilang ini ke fisio menteri ayu. Setelah ini kita minum materi mau kami mission, materi kami ini kuliah medicine di Amanda Commerce, ada yang kerja di Amanda, orang kau kerja kan, sekolah kan di Amanda. Orang kau betul di fungsi environment orang kau ban le kini ki dawai kita sini pola dan sebagainya. Ada nak kejong mau tim baru bakat dupat ini di Noksa. Gitu lah kejong-kejong kau bentang, gitu kedok song kedok mat, sih, bukan dupat kita pakai minum seniak. Dai, bercerita nama apa? Kita katakan tim Devoted Radiance. Ni don't you want ki jing trong ba jing qua. Ni qua ban le ka ni qua kata. Henry ka pun kam satya yano pimot kong no kabayi mo bastang kastam nanta. Bertaikan main kampe Ring met si
La di bat ke kita kiway de oh oh kaching pasang jupi kanan sim ya kiwi rumah kenung ken randin la dajing e kiwan ru Ni kita tim di betul radians. Aku akan tip ya kajimut juga ni kerteng. Kamu kumul di betul radians. La banyak tu iwe ni pada jopi. Dia dia kena kerteng juga hak jenis syak kapor bengi perkat ke kerteng bangin wanra kan ai kena ketim macam ni. Kamdan shoot dah kui pakai kentian ke bawan hak jenis macam ni nak kena ketim devoted radiance. Nama ba ke bangi kini kwa ke di bangin langka bangin radiate ya ukris bangin kuno kasih bangin palang ya ukris hak jik em kejongi ba ikiwe du kunju. Dia kata ketian devoted radiance kawan cakata. Tambah ke bangi kuat balik pada kedai hak isap kejongi pak kata kedai hak bangin syat. Dia tak kata ni kajeng rai apa ni kam kenhun devoted radiance kasawan. Maksudnya ya tengah kerteng devoted radiance pai ba punya page sengoi bani ka kenhun pini ibu ki video ki joki na YouTube channel mo ya hi devoted radiance dengan dong kwa banda pensaitan seperti isapi ya video jeng saat joki ya kenhun kita aku akan tip menu ba kum du fias dang kon form ketika devoted radiance ka jing sedang jang kani dia ka kam dalam formal kan mencam lang ni klam bunangi ki bayadan ando ki por ni klam datip ya ladi bengi dan tak sat hiru tang ba kadi ka jing alam denti hinginge ba dan kani ka benta kan benta ti ya sedang kumno ngidang kamiarit dang elit school dang ki sudan makhat ini isu yok ki program bat bang yok program kamtam kambun sen aja sang hi ya bang yok ki program pat ngimle da koi ko be lo ngim ya ruwa ngim ema ngi ya de sakani ti ka choreography kan ka bang isya ti ngi khamya ya sakani ti ko ni sedang nak neta hi je sedang ti la kham ya ka tu kan ni tang la khamya hon mak ya dai la khamya kong hoi ni kong ya dan tang arngut mafi manu bagi alba alba bi amanda hon double e mo hon double e kini jom ni kau yang sekali kena berteng apa nak bet kena pribadi ya kapur jopi nakakam bah kali kejisa maka kamla kumle masuk tapi yang kumle dari hai dari bahaya kedai yang apa nama bahkan timing kalau mereka juk man ke sini dia ke kamsuk ke jangan general kalau general ini kumpi bagi bahak train step ni jangan ni kumtai dia ke kamsuk kumat hadian mang ada white tray tinggal ayok man devote ke por dengan sini ke dah tak alba slow mairang slow ini ke masuk panbe leh mafiru no kali yang ti bakal no hikai coba ni hikai kapan tingkare kena kamtam yang berbeda dan pun deh masuk orang kampi no kena kulit berbeda dan di kena pribadi mafiru ya kapur mairang slow mairang plus piwana akahor dan praktis dan dibanding hikai itu kan ngangat bakan ke partai ke dika jing beli lat ke jong beli hi ngkam ba ngayo ke dika kam ke ba kam lalu le si nama ke dika college kam nak high school ke por na try kala balong ke bakem nama ke ban bat ke por de ke college level pat ke kam yo lat hi kemudian bangin hikai bakum ju dalawai mila yo kala banuan pai pat dia andang lawan pai pat di kadang ke por jan mi pat ke banga ngasih setengah nama bak kedai ke bagi lali anda nak sedang hi nama kata ngasih nak benda pergi kena bat kunjur bagi parla ke jangan bengi senat kini ke juga ke benta bengi nyesat dia nak tak tahu ke pelong yang bangan setengah bangan kue bangan be sekali nama bak kedai ke ke ba ngasih nak hi naladi hot okey tak mengenai soal untuk arngot dah ni dah hikai commerce kami masuk hikai commerce mana student juga itu masa dulu branch manager, no? Kita ngafir dan ni agri company jadi bagi lain, kepisah lain. Di
Amanda tu pi bati kapur jong pi kahkam maka ni kalian. Kakam long challenging, kakam hi katate. Nomor ba kakam hikai tapi semua tu hi deh. Ngatrai ba kam deh tambah ni try haki tu ki kenta ki bangi dan college. Hendai saya ni rai kakam nemi ni haban yo. Hendai ko bila ongi kong alba hi kumju ngar ngaben rap ni kumju ba kadehi na kapassion ke jungi. Kadehi ke ko ba midan kajing snow ko ba habang yadan lang kum ni kakhamdan kajing mat lani ka niyo ya ke te kamde ko bangi shuwan ku to ti ke ko bangi midan hang ni le hang ni niyo ai na kaniru ti na thara ke de ka tai ko ba push ngi ko ba panla ngi kan ba hoi hapadeng kita ke ki ba bon ki bangi haban jagal ma ban ki bangi haban ban le lot kan long ha to ko bentar ni ngimla ban ing ngimla bangin ong ba ngin i no lani ngin num ipod satut ngap ipod lang kadehi kajing bakti ka ba kasusong no na kajing krang hinala di Kata kali ke start tapi baru kam tabi ni batre ke start kuno pan kam hop ya kapur. Wangi si ong dikasih IST mo. Dia stupid time de buram ni pi teng ni buram ni kapur. Ni buram ni kapur ni do ya kam. Ya pagi buram ni kapur bolong ni hikai mo. Kau lu nampai nala beri pasok. Tidak kaburo ni kapur piyo kumbing kepeluan plus ibang dalam ni. Wake up, little slick, get up out of bed. You was like a couple steps away from being out of here. Thank you for my granny prayers. Thank you for my partner them. I thought I was finished, yeah. Jesus told me start again. I will party sundown till day's end. Making money that I can't spend. I had a failing marriage and some fake friends. I had to doubt my doubts and let faith in. Was broken. God done brought me out like I was Moses. I'm chosen. Woke up Sunday morning feeling focused. Misan belum alon orang ba ne katim mo ti hakakam tu pil te naso baca katrik walong sajena le pil ni sajena na selo walong sabar jelaro sunat kana para along borda baka kati mo ti kuno pil pibati kapor jo pi na katrik ba ku ni bakan kelur sya tu pi ti kong kumbaklay ang jubal baru bat kum kong ibet ilang ba mag kakam hospital kajungi kalong bet nang kumpra dosan kumba de kapor tingi yo hi tila ba injo pan le ikni ka ba ngi no tikadi ke ni kong tikadi ke kajing lam nanti jung ble hi bangi yo pan yo kamat ko side baklan ngi yo kan ni kala bangi yo panyawan lang menyikendu kumni te ka ba aru ban bate kapor kamde hi ka basok andre tangidon hi kata kamon ka naladi kata ka passion jaki ka bangile ka kamdan ka gru ka ban khangen lanya stang dai kendu ki ba ki pamlong po ka bor ke jungi ki jungi relada kidang kadang shong hi ka ki jungi de ki bangi ko hi gila bi ban punjab pe ti kata ki ka bang bor be ka junga simen di para sama lomba kani ka jingya kan ke jungi pindah ni ki sama ramba dekat bakatri kakta dari kisim ka kabupat kapur jamir ban praktis ila di simat kunjur ban aji hikai kiwe kisim kini ka nuksa yapi ki bape ka video di boy ka nuksa ka joki ba kumno ban penangkam hok kapur kunjur ban bati kapur khamtam itu kisama ban ka sap shat sapwa sabi krang ba kumno bapin la ban bati kapur kejapi kana penangkam hok kata kasar dia kapur bentar kita kena school ani kita kurang official dan benar school ang klik kelum dai mo yapi bar lo juba we ni arung engot mo khamta me kini badang official tentang dia school yapi kumno pile kapur pedang jua ka exam matip ji pekre pada ka ba juru lu apa mo shoban sajda pi pedang soft ki ja shoban sajda dai di kumdu show bakin to exam ka spread sofi ka jabin budget kan lama to exam dia pre kata ka dikrep kot ke jongpi di kumdu pila ban bati ka pur jongpi ba kawan syat ba ka krep kot ka pila ban patai kata pi nak stop kapur bang ban krep ka exams ka janga ti ngaflim shima yo on practice ni nama ba ni roman hakini ni yo bidiki online class ti kapur ngila krep ka ro kala kam jinja yengi bangin
nama ngim yo explanation bah online ka kham janjan ni bin smart kur te tiki por ma kan kre exams te ngam shimla yo wan te andang bang la ke exams te kisah khat yang ke na sa yo biak ke bang nak dai ke dekat ko juga tai dai ko so tu dai ko kan hu ya pi do kam kra ko ka ai po di pi kra ko so na teknik wei ngapa dia bang ngisi yo hi ban ban tu por tak sandra dan exams tu lah yo ban prepare bitang exams and rate ibu timing lah kajong dengan ban practice hadian pada dalam practice pada yang sedikit kau yang sih yang long menunduk nak kau pakai cincap tak ke saja kerja. Di minta enggak jubah begini bilang officer. Tengah kuat pakai jubah begini bilang di school. Di school mentah hasar nak kami di school nyok seteng kami nak boleh bergelong. Dem deh. Kalau dalam school prawaji nyok wajib kami. Kalau kamu tanya, kita hantam itu bahasa jangan sih pun bisa jaya di school saya bisa sendiri saya bergerak kami nak keluar mari bergelong. Tiap pernah kata kayak kata bahasa school mentar pun kita pakai pressure lagi kuat. One school late tuition. Jadi pakai berarti kepopat di tuition akan dikopor dan praktis yang akan dikopor. Lepas tu apa yang sih? Tuition penting you dan staff. Nama ba, dan tuition man kasi you dan license tayo. Dia nama ba, koreografi ulang man kasi ulang mandia man is different. Dia kita kisni ba koreografi dengan tuition kita kisni, dia kisni ulang koreografi dengan action nak staff. Dia ada action ya. Okay, senang ni. License tayo tuition, license tayo koreografi. Biar start kita mati. Kita kena punya tuition dulu start ni, jangan lupa kita kena buat video test ni. Senang. Kita. Dia kan kapur komentar, ada kau pergi beli. Kau punya jubah ulang tak pakai mana pi. Ma. Kayak kerja UI jopi. Kayak kerja UI jopi kau kati devoted readers. Apa perform ni dekat kedua ke jopi. Kau perlu nama menit nak arme. Perform ni kedua. Ni piarai kat ni plus waktu berkemuan. Kayak kerja UI jopi atau pisau ini teman kau tengah kata ni kau terlihat susu ni kita nak jopi. Te mingkong ni kalau iki ke bangim lai bon batai te nomor ba kan banang nya sini ki por kumar ngam judan ni sini te hadin bang yo ban join kini te kat banginang le kita ki video kat banginang shot nginang i be kita ki sing plan baja ni nak ko post ko por kilong ki bangim suthu ki bangim longim champang gen kum breu Rei ngingit kemba kum hakaktin beli kelong ba ki ba bah ginjai gitu ba ye jo beli ki pa yalam ru ka kum gajing tum gajong te hakata ngingit kemba ki bangile kanon ni kong e ban pungkraw ye teng gajong beli hi te bat ki bangi iru kelong ba khamtam e kum nim bang kham he e ni ni khna ni keman men bangin i ba ki dei tristong ki dei pendet ko por ke jongki bat ka ngisung ba kamlen ite yengir bangin perlu ikapor ke jungi kan bangin ai ka bangila na kaliang ka jungi ru bang kat ka bor bangila tibat bangin ai the best iki but makiru kisi kaliang na katate ngis kamba iki bangile mentaru kat banginang he kartan nya kumne kumtai adi na bur ngimla su bangile ke tingingis kamba kini boro kenya i kitigi nuksa kenya bur denjat kumbangina persang kat bangila ngi undi tang berbuan relax hamba iki ke ba ngila okey jadi kalau nama kadik bu mau pi misan bagi larang ba kini ni kena nama di fakul isa misan kata nang ya what I ba teman isa misan abad itu aku nak pergi betul kene kam deh kene lima pi pinang rak susu kan kalau orang bisa misan mau kalau jadi kaya pi baik nuksa ada gini ai lu ho mentang pi asis pat apa persen dia deh jadi kalau mentang ni what you do juga men mo ada isa misan i me ikong amanda ikong alwa ki bading du judu juga men mo tetap di akan ni kan huan nanti double A amanda na alba argut ki form di khabini ba first time me kedu video katungan me kedu ka music video tetap perkhat ngan kali kerja kedu kali ke kabri ka plan jonga ni ka plan panajer di atau kali ka kedun ka cukut no
ni pikwa benang penya susu ini kata luar joki kamtam hakaban aji kai gibe Thay ka habede bagata benta ti ban ong kan kutno ti ngim dan ni kan kung katan ndai nadangi ngilai ilupa ya gajing kut bakan kut ti nathai ngim yo shuni ka kata ka iu bangin ya chak mat kan ndai long ka jing thmu kum ka group hite ka long de ba ngin kham la susu bangin nginang yedan nginang yeroi mo man nginang la susu bangin ngin reach out ki be ne bangin long ki be ru kinu ki bakwa kan long ba kan pli kata ka la kan tada ka sha kani ka kedhuan devoted radiance ko ka jikhang ka kalau open bay mde man khal no tang site ko e kana open bay kinu ki kena samlan ki kena arit ki ber kasap ki ban aji kai ki ban join ba devoted ki yo ji kai kita kani ka kedhuan jingsha kastar no namar ba khamnyar bani aslo ba kata nga jupe YouTube aslo jini kiburi binong mong ba yo kada ke jingsha ki pe jingsha ka postage ke jirwai parthai opsi ong do putar ko background sa chat jirwai hindi chat jirwai khasi mo mutibur ke balong ka kanhu jimba wan dat champion ko bulong di ka kanhu ma aisha ko baca aki flip dari pak pi kai pat ya kanhu kani ka kanhu joki dari baca gospel mang kam dik pasuk bagi you perform man kasawayo lalu onta dari pak pi la te ban ayo video PM ka sio haya di kono tu pila ka pengan kata ka gospel kam dik pasuk di pila kan kiri habi waktu ban kir ko fa di video tu ku ka tim setre kono atau setre lah sih poin te kum ka tim hi ngedon lagi jong ki bentai long kidon ki bangang la khamba kin ki bakin ki la khamba te mi bun sini bun man ka por ngi yo punya song lang yo ban play jingmon ngi yo ki idea ki ba kumne utai tingele ban penwan lang kawe en bakin la ban snai ta ko ngi kwa te ban ong na kata kalian bangile kata gospel ya ki jingsan gospel kadi ki kat kum kajing ya nanti jungi simet hi kan salam sane te ki ngim dalong ngim khang hi no ru kum ka group ngim ang ba tang gitu ki bolong nakane kilapan man ngim dan nung kata he apa ki brer kin dakwa bakin man mansa la dagalong baki kwa ban biang kamet kaphat ne ban ma ban kum mata lockdown ide kim yo ki exercise kana ki shong yang ki don ki ba pha sini ba kin khamyo ikta ki la kin tiru ba kin khamyo ba kin ki exercise ki tinggi fitness fitness itu betul anjur pi ngabi nasa wan bitte si bangam nang sa nang tempat bos ko dia oke coba kata ka musik joki de situ yang owe kan teli ki video ke papila dia play apa YouTube bakal teli ki jiksa ka perform postage la kalau hanu ka program kan yang jesai ni kilo ko pinai perform jadi sabda apa ban ong exact number te ngetreng la kham yu hi ma ta bon te por bikis kan kini shuru hadin bang lai join semani ru dan hi bani yo le hi bani ta ki gospel concert atau bani ki bani yo bani let kan te ha YouTube te ngetrai la kono new pratli e ki dan anta hi ngetrai new pratli ko le pakai makidan na ka jong ka kam kidan kena school ko le masuk mo atau pila dia yo ban choreographer habe dei bat ki video ki music gospel video ta jile ban choreographer le baca họ ni la yo kali kawe gede hak jong ke ban the main serenade ka jong rai reminsit okey ti kawe pat ka jong e pak mat biang sadap lu ka video jong itu kecan jong e turu ti họ breathe ka kerteng ka jong ti hak kemudian ladan kena iya kedua joki le một là đây cả kedua ka ba belanja saprang nyol tuli po YouTube mereka pakai di hasai usna bi via phone kan ni bagi lo tena napi aru chua to napi aru chua alba amanda
Mangi siya iyo kumto namar ba ngabi alba ngi lagi itu na do class 4. Te ban shu ang na nus nam ting niya iyo shu ndai long ya ka group iti how 2016. Ngia sedang ban form kan bangin perkat ya ka kerteng kum la. Aku tahu. Adi ajakan Andre betul ada pengalaman terus nak. Kena hilung, kamu kena ayah kejilong samlah, terus nanti. Belum belum beri terus tentang hilung, kita kedua di ayah jenong samlah. Kita kadang kita sama orang bah, kita kerjaan di naskah. Tapi setelah kita kedua devoted obedience, kita kedua ke belaya. Kita lah terus nanti di prolog. Page kita ke video, nak YouTube joki, wah keteng devoted obedience, wah keteng kerjaan, tapi kepai bah. Di nak lepas klik awet. Siapa bang employees commission, bukan vision jangka ni kah kedua ke jompi, aku akan keli kau lagi keli. Atau keli kipah, jadi kena kau praktis, aku kedua ke jompi. Atau ke message ke bagi yo naki, hamtam ada dari kemi kipah kedua yo student kena praktis. Ke message bagi kemi kipah ke ada kedua devoted agents. Niyo ahi benar-benar kat tempat ni bagi kita jangan dikenakan. Buat kaji ke feedback, let's say aku macam amon nak kalian cungki kalau ba kisah tu nak buat ba kikon cungki kiyo bentah ni away kalau ba kani kalau sini ke por ke cungki an dia ki duk nak benda ki kam ti lah. Cuba ben pensat nak ke por let's say. Nanta ki ong ba kaya rap rohiki nama ba ki kena anta kan jiwa so benda kan kum ki por kena utama kunyo punya mareknya mesti te hangi ka kalau diki bagian ya ki kejap ki ketahi but kami paru ki long very supportive kan ya ka itu ni te ni ayu bahaya nak minta jangki kan kalau nak por ba ni dan kami ni kena kisah kan buat kerja ni itu long kilong belinti ban on nak iya kiro kan ketahi yang setelah mau yo ki pagi bakashan ki ko mateng-teng ni PE kan ka perthai mentah ki abun pak ki pressure pak ki ko ada ya pen we di along officer kalau jangan ta kita institution ni along khana ne po khana ma lo chi kai ki mi fa ne ba kai sendiri kai ba nama ba na pressure than ki ko one school I beji la state competition te one si bela thai dan borsho nama bayi dah step level di university ni prabeji labi ni tengok si pressure than god si ha kita kita sini I know you play ba yang dalam kimi kepala ko badan ni kata I ka kalau we kikun akasha kalau ka sha bidang itu ya ka mau ya ka ke bakasap ke bublai ai kikun teteng ini kepala mata ya kikun tu pressure asap tu tahu ada undang dan sap sha tu kimpen sila dengan itu ya pinga dia WhatsApp tawa waktu tu email pak ni yang apa mal email join lah asas ke masuk jadi ipai dan UI dia saya tu ni dapat license lah ni cerita kalau le di waktu tu isang para persa kalau gaji ketu iki kimi kipan kapor ba wat jukhang la ya kasap kikur kita jadi mahal ni dan kat ni le kasap ni dan kan yo itu kita dia dia kasap ni thì sao về aku pinapi cái mission cái vision cũng có cái devoted radiance thì hakini kendiat benahi ini yo andan lang kumi kamtam hadin ke pandemic tingi yo ban formen perkat ni semua dan kam hakai ke vision commission ke ban ra ini mah mangin menjak lenti kuman ong no mangin semua tu buat kini bukan hadin kamtam mar ni dan haswa ni semua tu dia kajing temu kajing mut ya ke ega bangi le andai ni shu kwa ba kini ban wan dia kin yo ya kaju kajing mut kan kajing tu tika ni la shu frame ka tin pareng ka vision jengi kalong to awaken a new generation to the life transforming love of Jesus tika ta ka vision ka jengi tika mission part ngala shu yu ka khasi hange ngan shu pulia kmat jompi ti kum ka team na ni kum ka group hi ni thmu kajing thmu bani kong jongi kalong bangin phalang ngathrai na ka kateng devoted radiance bangin phalang ya kajing shai ba kajing ie jo ukres lingba ka performance arts ka goal ka jongi kam dei
tang haka jingshat rumah kuman ong na te na try ki videos fini ni penan kami ki bon ki ba ai ki la ban ki ba dan subway la ni ki ba paint te haka no ka benta ka ban ni la ban include lang ni kwa ban kan khamyar haka ta ka benta kan te bagin phalang ya ka jing it ba ka jing shai jong Chris lingba ka performance arts ban sai per thai ya ka pateng ka ba shit ham yung Chris Jisu ka ba kuching mud ban len la di na ka benta jong u kumba ma u hi ulale shwa 6000 sha halor ka ding phna no benta jong i te kum ka team ni wan lang kum ki bala ya lam kum ka team ni wan lang kum ki bala ya lam da ka we ka nong rem te ka ta we ka nong rem hangi hi iwe pi we ka long bangin ya sham bat ma yu Jisu marmet but hadian bangi shwa ngi la ma yu Jisu marmet ngin sala ban sam shiki we paket ya kata ka jingya sham ka jong ite shimet hi komene fikalima ya kita ka kumnungi choreographer ni kumnungi la ban penmi dei na kaliang gospel kumbai imishan ila ong hi kade hi ka jingya lenti ka jongi ti lingba ka personal experience ni kata ka jingya sham ka jongi shimet ni sampat chiki way lingba ki talents kay long lingba hakan no ka outlet ma ka pangila ban ai lingba ki sap ki talent but hakan ni rangi ko ban pimpal long ya ka jing kemen te bangi kemen hapadeng ki jingya le ma baka pertanyaan pet ka dak ki ka jing le ka jing kum ta ma ka jing do jing kermen hendengi ngi ko aban portrait ka tahan ka message ka jing kalong ka jing kemen hapadeng ka jing le ka jing kermen hapadeng ki jing do jing kerdu bat ka jing tengen hapadeng ki jing sitam ki baban kai ti ngidan kata ka nongren but ni ang nuat ru ba kum ka team hi ngidan kata ka family first performance second environment lani space lani atmosphere ya ka baki members ki bawani so ka team jeni ki akershan ka jinga lenti jong ni akershan ki lam kan long shishi met te ka individual journey ka jongi ru shishi met ni akershan lam ba kum ka kata ka family atmosphere ka bangila create kan ka bangila persyang hi banyan ba ngin la ban em hi ka jing em om ha ka ni ka jing sha lani ha ki videos ki bang pimi ndai ka jing em ka jongi ka journey ka jongi shishi met hi bangin em nang kata ka burang ka jongle te kata hi ka setelah kita commission video ki di kemudian nasuka ban rabu ba halor kani ka vision commission ni yo pat ya ka Bible verse na ka sang ka ba life sa ka khat ka balai do san okay but kata ka nang pens camp show kan kari ka base ka man ong na ma ka nong rem hi ka khat nong rem ka man ong ka mission ka khat ka balai san lai do san sa lai do san ini yo pilih deh maaf tu milai di paralog pi ka devoted radiance kami tengah kenhut syak di ketika kenhut ru ke belam syang Jisu Jisu tu mentia ke joki kilang harga jing simet di ma ka jing penthamai bor dong Jisu Christ di ru ka kenhut ke banyala mong ka keteng ka phalang no kan phalang ya ka do Jisu om tang haki simet re yani ki bapte basngap haga ni kejinyakan menjing kanan kapur kumjuru ki video ki joki om tabuk side tampan sya leki wanda tu yaki benta pape mah ka dulu video video kita kinong draw kinong pin kalau pelah hati kalau sul pelah hati kadang ngada mo itang wa ki susah yo ki dari akan matang ya sno draw hang ta pin hang ta baak lo hang ta khotlang sih ha bana di kalau ka kudhun ke baso pelah bah kalau pa na pusyang lawin ba bis na ka kitab sa kabalay kusaw lai dusan ke susi bangin puli na por isa shu flash oh ya ka kintir ke ba aktin juble ka keren mo ba kata ka jirwai sam mo samo lai ha dusan ka khot ti asutna pala penyakan tapi ya ka por mata kun devoted audience kalau fi amersin yang tuan bapa kunhun ka ba Pemerintah pasar kepada Om Ahmad dia penduduk mendalam dari Yesus Kristus. Mah, kita berni Yesus ikong di angkum tu di buri keluksa joki kema kini di double A kalau mana ya, antara ini kedua platform ayat keteng devoted radiance bukan lawan keluksa IP. Aku juru jadi perlok. Apa pilih akan guna kakam syua yang belajar. Ada kalau tu belajar ngah mafi melong ye. Kaju ngadu kibri ke yang ada menang haban aflem. Asyik orang kibri kali kasap ai kontrak. Ada kalau kasap ba ai pegi ngilong zero dem deh ya. Mau kujur dekat tim devoted di ngasih kulis kau
kan nunggu ki kena pelawan berpak tu sini bapi IG kai Gila ya. Barco aku tahu dah sutu pertama aku bertam plus ini abang kita berkawan ini bawa dulu sebab ni dalam kaya ni banyak sudah mana kasih kini kita pergi kejar ni dah sekitar bicara sebenarnya nggak mau beli deh tinggal kau siapa dia punya nak pilih tu tapi sekarang pun apa pisah bagi kau kisah mana susi macam ni aku jawab sih sebenarnya filosofi ni tuan Syah fisik Syah tu dalam dia lalu kau nusnya tak Syah Sansnya, mentah kan senam. Adik kamu mapi pian karangkat bagi diputet mundur senam dah syade. Adik mesti tu. Ti mapi dia sang syad mana? Senam ni lah, pengen lawan dia syari ni. Kelas 2 reng dulu jalan. Kelas 2. Kita ibu kamu mana? Kalau senam dah syad. Saya itu program kelas 7. Senam ibu kelas 7. Kelas 5 aja. Lihat ajar kasan kelas 7. Itu ngai school kita ngau masuk hal ke kelas ya. Nasyong 91 nasyong kelas 1. Dekai kita kalau matrik senam ibu terjubah. Ha? 2000. 91 kelas 1, 92 kelas 2, 93 kelas 3 nasyong kelas 4. Subhaya betul. Kita kadang pilih daya bat ni kisah mau bersekolah. Berkebelong ni, kata. Ti, terusnya bila sangsya, terusnya biar dekat bakal devoted audience. Deh, ti, napeng jom pi baru bersenior ni. As a team baru bersenior. Dan senior. Yang ikut ni. Nice, very nice. Kata ke malam. Kum itu pingi kati mau viral am. Ada enggak barang bah kata, dia kakam dia orang kata. Dia orang ikut tu isa senang hanya terikam. Ti nama ada dulu balik bos. Ikut. Maji ibu sin mah. Ini kena negosiasi balik bos kemudian aku. Terus nak pakai tim devoted audience yang rekan ada di garet di bahaya aku hadu kakam baik rekan. Di serta kami bang dan kita hikai dan dibatai kerja jauh kakam aku juru kita kena sekolah mah aku tim di kali devoted audience kalau peteli atau pascam pada ini aku kembang mission vision ke jopi bulan jalan ke kos hamtam deh di kulishibun dia tim devoted audience katung layu banyakkan ya kana try kibri ki basna bikin nong kemen bikin yang mau tenang kulishibun ke tim jopi layu ada dekat akati ribar kowe bagi kam kijam kemen bikin ka besar kini ok uso patiang tapi ok baklet apa yang ada memang tu uso patiang mah dikini budang school yang minat wah kini ok piru pinjo kenan bahaya kemelong kaum Amanda, kaum Albai, kaum Bet, Pak Mishan, materi kita berpikir, masuk nak kita hikai dan materi aku tinggal aku berdiri kakak aku hospital, kaum Bet hospital ni dalam hospital di Kulishibun, boleh dekat maka di devoted audience nak kau siapa, nak kerja dia ya kita bayar dia, khamtam banyalah hospital Jisu, bahaya kita beri kita pasang. Bapa je kati berjumpa pisah, ada pilih kedua kau bentar, kini ya kecil ni be. Kuliah sibuk, ya devoted audience. Dia nak kalian ketim ni semua kumba bencuai mu, bencuai kublai, ya kena channel jompi baban, mau kira pictures, kumju ya daya ini, pelai dan ringkat bat ni pelai wan ban mah ban kam kiberu kini ya ban tep ya ketim kejengi kan. Kumba commission hingi lai ang ba ningkong kada bangin in focus yu jisu mah in bu yu ngin yang pet show ti ngets kam kan ka message kan lingba ka jingwan ka jongpi ka jingdan kat ka jongpi ba niru kala along ka way ni kilan tang haki videos ki bangi ban meeting is songu si shai phi bentar ni kala ka play play ni ba ni ko akan ai ku play ru kerpang ni ka por kamtam na bentar ni ka space ka bangi yo ya I ba tu sanang karsati ya kan ya hapot ya Purdue School ba ngiyo la ban practice kum ni dem da day na kan ka cakar ka ngiyo keluit kan minum danhi kum ni minum yo he ti ki pa kum la mention mena entai we pi be na ki ba ki support ini ka support jang ki ka kalong ka I'm sim si shay ni
Ti bat kam tam yuble wanda lam lang yengi ibe 80 members kami gacaka ba nginang guru nginang dan dekat tak ta Kuliah sibun ya pi di kerku kedo ya kati ujungi ngane kadang ong i dayai ong iyo teraje ne jaka di sai ba perkhat badan sap ne ana ikan dayai men tu sipang yang hawang amba i ai ke jaka ya pi ba praktis ni ka stage i ai lu dekat lam sport i mo di ka basketball court ada i ngasai teraje ne jaka di ABI ka sap ni sama kadisha mo ada klan ma i thai pi filmio an shui dapat iya ka sap yang pi ada klan ma i lu ketika sap le kai basketball kin filmio tadi tinggal nganda kali ka mau kira picture bersama aku beli try jang ka peli di school mo beli ngandar ka ban i kalau ia gelong sen bujur i ba kunju kamai kaji beli nak ku ya i try jang ka peli di school beli sibun beli nak ku ya pi i kong ni iba kalau ngok tit mo di ta ti pralog pi beli kunhu ka ready ban shat dapat ia pi kaji shat ni ka por ko menta boleh kerana du pas damu boleh kunhu shat ti pet ini jiksa joki dari yang balengkot ru pet yang kasak joki kisah po bi menta 1 2 3 Wake up, wake up, little slick, get up out of bed. You was like a couple steps away from being out of here. Thank you for my granny prayers, thank you for my partner them. I thought I was finished, yeah. Jesus told me start again. I would party sundown till day's end, making money that I can't spend. I had a failing marriage and some fake friends. I had to doubt my doubts and let faith in. Was broken, God done brought me out like I was Moses. I'm chosen. Woke up Sunday morning feeling focused. Funny acting. Swipe left, yeah, that's on mama's always capping. Swipe